kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa. Sanamukela kuSolomoya TV nomkhuluma zibuko. Mkhulu sesiphinde sabuya. Amen. Sisahleli kulesihloko besiloku ngisho nje ngithi series. Amanono. Amanono eZulu. Kodwa ke mkhulu ngizocela ubulise ekhaya ukhumbuza abantu ukuthi sicela abashare balike basubscribe kwenzela ukuthi i-channel izohlala njalo ikhulile. Mkhulu angeke ngisaphozisa amaseko uzothatha intambo ngizilahlele kuwo. Njengoba mkhulu bese sikhulumile ngamano sikhulume ngamanono entaba sikhuluma ngawamanzi namhlanje sikhuluma ngawezulu. Ngicela ukuthatha intambo ngizilahlele kuwo mkhulu. Usijabo uyithanda kabi. Ngisho ngifonela uvela ngitshena ukuthi indoda amanono eZulu. Kukhulunywa ngabantu abajule kakhulu makhulunywa amanono eZulu. Amanono eZulu azohamba asixake uma sizowakhuluma ngoba siwakhuluma ekujuleni. Umuntu ozolalela lamanono mela faste alale ngadlile evuke bese lalela le video ngoba once wayilalela usuthi ngeke uzusizwe. Uyolalela lokho kusutha kwakho okusuthi la esiswini sakho. Uyovela ulalela ukusutha kwakho ugcina usuphendula into engeyizo lapha ku channel kanti awusizi ukuthi sithini. Siyazi ke thina ukuthi la ku Solomoya TV sithula kakhulu ezinye izinto abantu bangayiqondi bangayi-understand ngolimi lwesilungu. Bayalahleka abantu bagcine sebekhuluma into abangazizwa. Abanye ke bavuka nje umona. Mina ke vele into emayike yathinta umona yazi ukuthi ikhuluma ngokubona lapha. Ikhuluma ngokonakala. Wonakele usho ukuthi uphethe uzimpethu nje. Ubolile. Vele nento ozoyikhuluma kuzoba umsuzo. Into ozoyikhuluma kuzoba amanyalo odwa kuzoba nje ilezi impethu eziphethu zayo. Ukubona ukonakala. Uma ke umuntu enomona enhlizweni yakhe usuke emoshakele ebole ngaphakathi enhlizweni. Unosathane lo muntu lo. Unalo moya wabelungu, umoya walentshona la. Okwazi ukuthi zonke izinto ezinhle zabo lokho kubi kulethwe kithi thina abantu. Kanti yithi esingcwele sizokhuluma ngobungcweleke manje, sizokhuluma ngeZulu. Sizokhuluma ngabanikazi bemfihlo. Inono leZulu. Inono leZulu ungaba abantu othola ukuthi babe nenkinga ukuthi adlulelwe iwele lakhe kuthiwa uzalwe mbethe noma ezalwe mbetho. Inono leZulu abaphiwe kweZulu labo bantu labo. Uthola ukuthi abanye bazalwa namawele ngamabili. Bazalwa nengubo bembethe benqwambile bahlanzeke ngokwasezulwini labo bantu labo. Bahlanzeke ngokwasezulwini. Ama-twins, amakhosi. Ingane ezizalwe ngambili, ezizalwe ngathathu. Amanono lawo asezulwini baphiwe kwapi okwasezulwini. Kube yilabo abantu othola ukuthi bedlule bekade bemoya mbili. Bedlule bekade bemoya mbili. Nalabo abantwana abahambile bachitheka kwasala omunye. Kukhulunywa ngenono laphi lasezulwini lapho. Sikhuluma ngani? Ngenono leZulu. Bafowethu nifuna ukungithinta ningithinta kubantu besipho samandla isipho seZulu. Ningabuza manifuna ukubuza. Sikhuluma ngamanono eZulu, sikhuluma ngamakhosi. Sikhuluma ngobukhosi basezulwini ngoba inono leZulu ihamba nezithunywa phezulu. Ihamba nabalozi phezulu, abalozi beZulu. Lokho kukhulunywa kuthiwe umbane. Kukhulunywa ngani ngembani? Kukhulunywe ngeinkanyezi, kukhulunywe ngelanga, kukhulunywe ngenyanga, kukhulunywa ngabantu abanikazi bani bomoya. Kukhulunywa ngabanikazi bomoya lapho. Ngikhuluma ngamakhosi abasezulwini. Uzobona ubabona beboniswa amabhubesi amhlophe. Bakhuluma ngani? Ngamanono aphi asezulwini.
abe ingubo ezimhlophe abe ingubo eziphephule amanono ezulu lawo abe ingubo eyiyelo ezine inkanyezi ezimhlophe amanono asezulwini labo sibuyeke size la kulabo abantwana abachithekayo uma lo mntwana azoba linono lasezulwini uzochitheka esesimeni sokuthi kunomuntu amshiyela emhlabeni angani noma niyangizwa lo mntwana ozochitheka kunomuntu amshiye kuphi la emhlabeni bese kuba yileli yanono lasentabeni ngoba ngithe okwasezulwini kuxhumene nentaba kuphinde kuxhumane nani namanzi owasezulwini kuxhumane nani nentaba kuphinde kuxhumane nani namanzi ababaningi ke abantu abaphethe amanono ezulu anibaningi ungenza nje wena ukuthi ubona lezi zinto engisho ezinye zazo bese ucanga ukuthi unamanono kanti unezithula bayibona kungenzeka ukuthi wena ubona lezi impawu engishoyo nalezi zinto engizibonayo mina nengiyichazayo bese uyitshena ukuthi wena unani unamakhosi unamanono ani asezulwini lo yamuntu ngoba ngithi ababaningi nizalwa libathathu niphile nibe babili ayidlule lo uzoba linono lasezulwini kodwa ngokomoya wani wasentabeni nizalwe nibathathu ningamawele wedlula lo nina nenza njani nasala nina naphila wangaphila lo wedlula esezelwe uyanapha kuphi entabeni uyokwakha umoya wamakhosi mawukhuphuka umoya wakho uyaphi uyaphezulu uyokhanda umoya wani wamakhosi ngoba benizalwe ningamakhosi ninjani nibathathu kuyenzeka ke nizalwe futhi nibabili amawele awu2 ingakho ngithi ubukhosi bezulu abunikwa noma ubani babaliwe abantu abanikwa ini ubukhosi bani basezulwini phinde sibuye lapha ke nawa namawele ufike wazala amawele ledlule lodwa lashona noma lenda iwele umoya walukhuphukela ezulwini uyokwakha ini amakhosana ezulu uyokhandani amanonani ezulu lo muntu lo ingakho ngithi abandile abaphiwe amakhosi ani asezulwini ngomoya wani wasentabeni sebebaningi ke obabona bina umoya wamanono benjani benemimoya kuphi yasemanzini nizalwa uzalwa wedwa kodwa mawuthuthu uyabona uhlushwa imimoya uboniswa amanzi uboniswa abantu ongathi uyalingana nabo kodwa mawuthi uyababona labo bantu basemanzini okusho ukuthi wazalwa namawele nazalwa ningamawele kodwa manje bakhetha ukuyokumela wena kweliphakade wasala wena bakhetha ukuyokumela wena kweliphakade laba babili wasala wena mina nje kunosisi wami umama wami ethe wathi uThembelile ningabeke senifuna ukumthwebula nimbiza lapha einkambeni zenu bese kuzoba ile nkulumandla yakwethu futhi naye yasemanzini okuthiwa ubani umaphupho nihambe ke futhi nihambe niyolokuzana niyoshisa umlilo la uyavutha lo baba sizalwe sibathathu thina intombazane umfana bese kuba yimi ngaphila mina basabahamba la lokho nguboniswa mina nguchazelanga ngabantu mina ukuthi abandile abantu abaphiwe ini ubukhosi laphi basezulwini inono laphi lasezulwini kuzoba yilabo abantu othola ukuthi wayeliwele kodwa manje lahambe lodwa wasala yena liphuphumile leli wazalwa yedwa kodwa manje ubona into zakazenzeki usabatheni ubona into zakazenzeki mayethu uyakubantu bathembile mayethu uyakubantu bayamxosha ngoba unalaya amandla amabili unalezi ezinkinga ezembatha kuye ezidinga ukuhlanjululwa nezidinga ukulungiswa ziza ngambili uthi uyafika uyahluleka umuntu ukuhlola
uyaxosha kube ngathi wena usunamandla ngaphezulu kwakhe kanti cha unenkinga angakwazi yena ukuzenza ukuyisombulula ziza ngambili zijulile ziza ngangani ngambili ziyamehlula lezi inkinga ziyamehlula ngizokuchaza futhi kwenye video umuntu owelashwa engalapheki ukuthi kwenziwa yini umuntu elashwe engalapheki ngizokuchaza kodwa sengikuthintile uma ngitshela ukuthi loya muntu uthi uyakuhlola awuhluleki wena inkinga zakhe ayiveli kuwe kodwa still uyayibona izinto zakho ishona phansi uyayibona uyahlupheka kodwa ujabulela ukuthi hey namandla mina mabe bangihlola angihluleki angithi uyayizwa leyo namandla mina hey kushuthi ngiphezulu kwagobela hey pasop ngoba ngeke uzulithola usizo uyofa uphethe izinto zakhe ezinhle nesandla ufe uyiphethe izinto zakhe njani ezinhle ngani nesandla ushone nazo uhambe ngoba uthwele le yanto ukuthi unamandla ongawazi ukuthi amandla njani kunamandla amabi kunamandla amahle ngoba ukubani kuthiwa ubunamandla amahle angaphezulu kwalo yagobela ubungeke ufike nokufika kuye abantu abaphiwe inhlambuluko abaphiwe lamanono abafinyeleli kubantu abaningi bahlanjwa umuntu engahlanjwa ingane ahlanjwe ingane isipho sakhe sisebenza aqhunyiselwe ingane isipho sakhe ngenxa ukuthini uhlanzekile lo moya wakhe awumthatha umgcogcomisa uhamba umfake egodlweni uhamba umfake emabandleni uhamba umfake ezinyangeni lezi eziphethe igubhu uhamba umfake ezinyangeni ezingcolileyo ngoba unjani lo moya wakhe ulinono unjani uhlanzekile umthatha nje uyombeka kulo muntu ngqo njengoba ehuya enabandile abantu abanjalo khohlwa ukuthi unamandla amakhulu wena ngoba ulokuzana unenkinga ezinkulu ezehlula abantu lo muntu wamanono ezulu akahlanjululwa noma ubani ngoba unobukhosi ufuna ukuhlanjululwa umuntu oyinkosi onobukhosi onamakhosi lo muntu lo mina hlanjululwe yilowo muntu lo angeke uvele nje uzongitshela ukuthi uhamba uye esigodlweni sabantu abaphethe igubhu bese uzongitshela ukuthi hey mina bahlulekile ukungibona kushuthi nginamandla amakhulu kunayo ayikho leyo nto leyo isayina lo yamuntu ufile akanawo amandla okwelapha abantu uhlola ngezilwane lo muntu lo ufile uhlola ngani ngezilwane akakwazi ukufinyelela kule nkinga ngoba le nkinga ekuphethe ile yankinga ephethwe uye naye ungcolile akayinikiwe lento amanono ezulu ayathobela anobukhosi athobile anemfudumalo anomcebo amanono asezulwini ngisakhuluma ngabantu abasentabeni nabachitheka bekuphi abasemanzini abachitheka bengakaveli bese kuzoba yilabo abantu aba uthola ukuthi kunamawele abo edlulayo limbambele ingane limbambele umsebenzi limbambele zonke izinto ngisho umyeni wakhe indoda yakhe le athi indoda yakhe lithi yayo qhamuka umuntu okubangisayo nje phusheni njalo wena kunomuntu okubangisayo endodeni yakho nje mawuthi ula mawuthi uyahamba ula uzucanga ukuthi hayi mina nginomnakwethu kushuthi le ndoda iyajola kanti lutho uwe nalomuntu wakweni anilungisanga amanona apla asemanzini siphinde sibuye kulamanona asemanzini ajulileyo ingakho ngithe lamba ukuze ungeke ukhuluma ukusutha kwakho ngithe lamba ukuze ungeke usikhulumele inyongo uma uzolalela le video lamba ulambe eswini ukuze uzokwazi ukubamba umoya sibuya ke kulaba ke ahlala ethi mina hey mina kuthiwa ngizalwe ngembethe mina ngazalwa ngembethe mina ngazalwa ngembethe kodwa unenkinga yokuthi abona umuntu athi mina
ngazalwa ngembethe ngihlukena ngembili kanti uma wakhe waphuphunyelwa ingane walala endlini yayo yena wakhipha ingane uma wakho walala wena walala phezulu kwenkinga zokubulala umuntu awelapheki awuhloleki ilo yamuntu ukuvalele wahamba athi ingubo yakhe wena esibelethweni amanona semanzini wachitheka lo muntu noma bamchitha wenzani wena wahlala sikhuluma ngamakhosi ke la sikhuluma ngamakhosi lo yamuntu uzokuhlupha uzofuna ukuthi umgcinele izinto ngoba wathatha ubuyena wena uzofuna umgcinele izinto ngoba wathathani ubuyena most yabo bantu labo iningi labo mabefike inyangeni bavela bebabili kuthiwa hayi wena uzelwe newele wazala wembethe ini wembathwa ile yangubo ile yandlu yalo yamntwana wakwa wangena ngaphansi kwayo yamembatha lengubo mayimembatha lengubo noma lendlu lo muntu usephila kuphi kuye umoya wakhe usuphila uzoba nesikhwele lo muntu uzokuthathela indoda ukuthathela imali ukuthathela umsebenzi ukuhluphe ulokhu wavela wena ozalwe embethe kodwa inhlanhla yakhe ayifiki kubani kuwe lokhu kuthiwa uzalwe njani wazalwe embethe ngoba laba bantu bahlola laba bantu ngani abahlola ngezilwane awukwazi ukuhlola amakhosi ngezilwane awukwazi ukuhlola amanono ngezilwane awukwazi ukusebenza umuntu wenono ngezilwane ingakho kuzolokhu kubonakala wembethe wena uliwele kanti walala abayiqondi lento abakwazi ukuyilalela ngisho iphupho lakhona uvela kutshela ukuthi hayi uliwele woza ngwembule woza ngukeze umsangano wonke lo yebo uvela umbili ngoba le ngane yakwenu iphila kuwe uma uzoyiphupha leyo ngane kuyolokhu kuthiwa usisi wakho uphupha usisi wakho noma umngani wakho ulokhu uphupha uhamba nomngani wakho owashonayo umngani wakho onjani ophila naye obukhula naye noma ezikoleni ulokhu uphupha nomngani wakho lokhu umngani wakho kuyenzeka ke kumngani kuhluka kabili kumngani kuyenzeka kube usisi wakho owalala phezulu kwakhe kuyenzeka kube liwele lakho ke lapho uwe lo muntu okusho ukuthi usondelene nawe ngoba uphupha kuumngani nje ngoba uphupha kuusisi wakho nalala nobabili kuphi lapha esibelethweni abantu abanezipho zamakhosi abantu abehlelwa isimo esifana naleso bese kuphinda kuzoba yilo mntwana owacelwayo olama abantu asebedlula unamanono futhi nawo asezulwini lo muntu ngoba ungabe umiselwe ngokwamanzi ngokomthandazi ngokobunyanga ngokwani unenono ngoba inono lezulu lengamele intaba namanzi uzomiselwa lo mntwana lowo ngoba lo muntu uma kuhlala ingane iyahushuka wena bese uzozalwa mhlawumbe emva kwengane ezimbili ezedlulayo mhlawumbe emva kwengane ezintathu ezedlulayo yonke lemimoya lezingane kuzothinga ukuthi ishayelwe amagobongo phezulu kwakho igezwe ithole inkamba ushayelwe ngoba uzogula uguliswe yilamakhosi ngoba unobukhosi wena unabantu abakwazi bakuphilela impilo yakho abakuhambela izindawo abakulungisela izinto zakho uma ubalungisela bayakulungisela na bayibamba into zakho sikhuluma ngobukhosi sokhuluma ngamanono ezulu sikhuluma ngabanikazi bomoya sikhuluma ngabanikazi benhlanzeko ngoba ngisho impande ebanjwa umuntu onenono lezulu ihlambulukile akahlanganelwane lo muntu lo akahlanganelwane ingakho uzobona impande yala endlini uyibone ihlambulukile sithatha izinto ezaziwa zinyanga siyisebenzise ngoba kunalesi sipho sasezulwini sinalesipho samakhosi esihleli kulesi sandla
ubusisa umoya wezwe ubusise bewufaka ubeke nje isandla sakho wena uvele udonse umlozi waphansi uvele udonse umlozi wezulu umoya wezwe ubusisa ngalesi isandla sakho ngoba uphiwe kwasezulwini uphiwe okongamele konke kwengamela ihlahla kwengamela amanzi kwengamela umhlabathi kwengamela amanzi namadwala kwengamela isizinda somhlaba lokho kuphethe wena abandile abantu abaphiwe ubukhosi bezulu abaphiwe amanono ezulu sizoyibamba lapho akwesizwe abantu bathini ngoba sebexakeke kakhulu ngathi badunyelwa abantu ningadunyelwa mfethu na umbuzo ya kuyakhonakala na ukuthi ube nesipho sezulu ungazalekanga uyiwele na ube naso nje ya bengisala lapho kuyenzeka hey ngithini madoda kodwa sothinta into ezinkulu namhlanje sithinta ezinkulu namhlanje yebo bengisabuya la sithe inono isidoda sithe inono amadoda angithi uyangizwa hey nembatho okhokho manje nenzani manje sithe inono isidoda sithe inono amadoda lamadoda ohamba wachela ebelethweni zengane zabantu ezingcolileyo ufaka emgqonyeni lamadoda kini ohamba wafaka la emigqonyeni lamadoda kini ohamba uyowafaka lapha emadustbin hamba ulala nezingane zakhe ingane ngathi zenza ama-abortion ulala namantombazane ongawazi ukuthi alala nabantu abangaki wena unyanya ubuwena mawenza into efana naleyo unyanya ubuwena mawenza into efana naleyo bese sibuya lapha nje sithi chushu kancane abantu abazaleke namawela amabili labo bantu labo bayathanda ukungena kuma relationship uma kungakalokhuzana bengakahlanzelwa bengakabazi laba bantu ngobona eshintsha amantombazana owesifazane eshintsha abafana umazi ukuthi usikhathi sini ngenxa ukuthi unalomoya unalemizwa womuntu wesifazane unalomizo womuntu wesilisa uyashintsha mayingakalungisi uyashintsha nje wenza yonke into uhambe eyifaka nje ngene iphuma ukhipha abantwana wenza yonke into ngani na uphethwe ilomoya ukuthi kunalomoya wendluzula kuyo umoya walamakhehle akawancenga awazancenga umuntu akukhaba manje ubudoda bakho lobubufe fi akukhaba manje izinto inqamuke iphele nya amakhehla lawo amakhehla akawadlali awanaso isikhathi sokusangana manje uzenze abortion nje kunalamakhehla avukayo kuye avuka ngendluzula angithi uyangizwa kodwa manje uyamitha lo mntwana uyamkhipha uthanda ucanza kodwa futhi umntwana wenzani uyabakhipha abantwana ukubakhipha kuhamba nalomoya walendluzula yalamakhehla ukuthi yini lento esihleli la thina singabonanga nkomo singabonanga lutho ungazugane wena yini lento ehleli la kunalamadoda ahleli lapha esibelethweni sakho agade zonke lezi zinto lezi uyayibulala lezi ngane kodwa uthanda ucanza uthanda ukulala akalungiselwe lo muntu uthanda amadoda lo muntu lo uphethwe umoya wezalikazi wokuthanda nje abantu besilisa nalono wesilisa uthanda ucansi nje heke uthanda amantombazana umazi ukuthi usikhathi sini uhambe eyifaka nje ngisho unenkabi yabulala umuntu yalala nalentombazana uyahamba uyoyifaka yena uzubezwe bethi beyibulala bona bethi savela khona siyofa ngakho ngoba efuna ukwenza lento ngenkani yena ayibulale yena ngenkani akayithandi akayifuni ungcolile lo muntu bezathe uphuma kancane sichaba ububuza ukuthini ngambe uze siyakhona kuyenzeka ukuthi ube nesipho ungazalwa nguwe okay
awesibuye lapha sithe inono umdoda bakho noma isidoda sakho noma isiphem ngoba sihlanzekile asinachashaza asinakungcola isiphem siyigazi elimhlophe siyigazi enjani elimhlophe nalapha ke esilungwini ko life science kunoma white blood cells no bani noma red blood cells nalapha siyigazi enjani elimhlophe akusiyo yonke imbewu ezothi mayihlala emhlabathini yenze ikhiphe ithelo akusiyo yonke imbewu ezothi mayihlala esibelethweni izale umntwana amakhehla lawo ayapi iphula amakhehla ayezulwini bese wembathwa wena yibo laba bantu ingane amakhosi ingane amakhosi okusho ukuthi bafike emhlabathini bahlala bezokhanda umntwana kodwa manje banani banobukhosi bani balamadoda besidoda bobudoda ngoba lo muntu ophiwe lokho uphiwe umoya wezangazi namakhehla amadala ngoba imbewu isuka izovusa ikhehla lakhe kanjani elidala okusho ukuthi wena uphiwe kwasezulwini uphiwe ikhehla elidala uzolibona livela lapha ngamafu limhlophe livela limhlophe lifana namafu ubone ukuthi ingwevu le yakithi likwembethe lelo khehla elidala lasezulwini kuyenzeka futhi ukuthi ukuphathe konke babili bathathu abaphiwe lo manje kuyenzeka ukuphathe konke ulibone leli khehla lasezulwini ubabone laba bantwana ubabona labo bantu labo banokuthanda ukuphupha inkanyezi abantu beinkanyezi labo abaphethe ubukhosi baphezulu abaphiwe ubukhosi bebe bengisiwa amawele bebe bengazalwanga bembethe bembathwa umoya wasezulwini bembathwa umoya ubukhosi bezulu izanusa uqobo lwazo ingakho izanusa injani zingandile ngoba ubukhosi lobo abandile ubukhosi beqiniso ubukhosi bemvelo lobo baphiwe kwasezulwini labo bantu labo baphiwe kwasezulwini kufanele ukuthi niqondeke le nto ukuthi uma uzolahla imbewu yakho noma kuphi ulahla amadoda akini ulahla ubukhosi bakini ulahla amandla okhokho asezulwini ngoba isipemu sivela njengombani wezulu sihlale kowesifazane sikhande umntwana sihlanze umzimba wowesifazane sihlanzeni isibeletho ukhona umuntu onobukhosi onamanono ezulu ebe engazalwanga liwe angiyacabanga sithethile afethu buzani nifuna ukubuza buzani sidlule kukho bese sikwazi ukuya phambili siqedeni isifanele ngiyacabanga mkhulu imibuzo iphelile kungathi noma khona kokugcina ofuna ukukusho ngaphambi kokuthi sisifake ukuthi sokwazi isikhumbuza abantu ukuthi kutholakala kuphi eKapa eThekwini nala eGoli ukuthi sicela abantu ukuthi ba-subscribe njalo bashare balike ukuthi i-channel izoqhubeka izodlebana kwenzela ukuthi umyalezo omuhle kangaka kakhulu ubuya kwabadala uqhubeke abantu bawuze nokuthi abantu bacele ngoba baningi online abakhuluma ngale zinto eningakhulumi ngokufana kodwa ngiyacabanga ukuthi ngendlela ecacise ngayo mkhulu mina ngizakuzwa vele kahle kakhulu uphiwa ukuthathu uma unamakhosi ezulu uphiwa ukuthathu uphiwa lo moya ongcwele uphiwa izangazi uphiwa amakhehla uphiwa ukuthathu ilanga inyanga nezinkanyezi wasezulu eThekwini ngitholakala kaBest eKapa ngitholakala eMitchers Plain eNewlands eGoli ngitholakala eZolamlilo bawufuna mina uyangifonela qhubekani-ke abantwana bethonga qhubekani babukeli beSolomoya TV subscribe and share nize nikwazi nokulike siyabonga amen kusile sompaka
kwase kwasa ngingalele kusile kusile sompaka kusile 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 sompaka kwase kwasa ngingalele